Iya, kita keroyokan ya. Tolong. Woi. Ayo, ayo. Siap. Woi, kena woi. Maju, tolong. Woi, kadang. Kira buka tah. Woi, nyen ya. Woi, aja ya. Cikanya di tiga panjang. Oh, benang. Benang, woi mah. Buru di mana sih ya? Di, atau ini segan ka dukun ke kamari. Gerak. Woi, kau kun jelas. Dukun ya di dukun. Dukun opal ya. Aja. Woi. Woi. Wah, pae. Coba yang duit yuk. Iya, semoga lah yang kedong sia. Siap, memang lagi kos kotok sok mah duit. Kita mah sia banget lah. Ayo jangan lah. Punya apa nih? Nih, Mama Ayah punya apa nih? Punya apa ini ya? Kasih obat Woi, les ya. Ayo don di. Dia kos ayo. Ayo, non. Les tuh. Tas junuk kan on kek. Ya, bro. Oh gitu. Ngalah lagi kan. Gimana lah? Kebon. Meter aku. Tidak ada lah. Lemon. Berat. Terakhir. Dua. Udah aku. Gijan. Ayo sih. Woi, itu setik aja ya. Mana mah? Tapi mah coba ngepae. Amal lah. Iya pengen mandi. Bisa dina cot lah. Tuh, obsesi ya. Jauh len. Mesti atuh kita geus. Poh. Poh. Sama jeri cai deh. Saya lah. Mau tak amin. Lagi. Main gitu. Bang. Kemarin nih, ngutang dia. Woi, Kak. Kasih bio, kamu. Saya mau kasih. Kasih ya, bego. Saya mau dulu. Woi, oh iya gitu. Coba misi. Misi. Woi. Bukan sini lawangnya. Anu percaya aja lawang. Ilmu yang bilang dong meureun nyelak. Oh doang na, jero nama uhan. Coba tang dulu. Ayo bisa. Wih, aing salah sih ka lawang aing. Sini berdoang deh. Ajero. Aing masuk aing kerja aja. Ajero. Geus ditangguan. Tah, ajero. Geus tangguan cenah. Sana sedia kopi mas. Nekar hutang sialin. Lawan dibahas ya ke dia. Itu mah mempan. Oh, bah, mempan. Kumaha maksudna? Diukuran sih lah. Ngobrol sih kos gitu. Wah. Waduh. Wih, ya, leungna kos asa batu bae ya. Heunya. Asal ke kamari mentek ieu. Jauh. Geuneuh teu. Coba geuneuh. Hidung. Teu orok mah. Oh. Tah. Tombel geus gede. Baskom. Heeh. Atuh ka pahit kumaha eta beunang teu nu maling. Nah, sadeuneun. Komo RT ngomong doang. Kan sama mau RT emang gelut lah. RT pan di bawah. Nya ngomong doang ya mah. Malah lumpat, ngomong ilmu, malah lumpat kesukaan. Iya kan ini naon deh maksudna. Dah. Wih, dukun tombelnya gede amat. Tombel gede lampan. Wih, ngomongkeun deui. Ya tuh. Nih, biasa. Juga dia nak minta naon deui.
Mantak kamu lah, masa mantak uduk. Atau kan geus kamari si berelin anu menang kamari teh. Teman Orang. Temempan. Ieu tutut. Tuh bengkong. Tutut sekamari poho gitu. Tututnya. Temempan, Bah. Wancong orang. Aja yang naon ya gua ari. Anu ti ieu lah leuwih anti tutut. Oke. Oh. Bagus. Aya sih aya. Terus kowe geus di bes ya. Di sinaon? Selontong ka naon ke kejo ke lah. Aja muda sungutna. Moal. Wang yuk. Ih, wah, ai, wang yuk. Alah. Naon kan dia? Uih. Edang. Kena jantung ngeri. Wah, iya. Dinaonkeun dah urang ya. Hah? Dinaonkeun. Atuh eta jadi congcorna kayak aya dua. Aduh. Terberes ya. Sira. Aduh. Coba tah. Sendok. Anu jadi tah. Siap-siap Kan nah. anjur. Ubah sih nonton bah. Wih begitu panas. Bukan pirunan nama. Bah. Aduh. Geus nyerap kata mah. Jadi keongna dua ware mah. Sajodoh. Kena hulu angan nyeri. Eta kema. Nokon mau tuh sajodok itu. Asal nama moal sih. Mandul nya. Tawa kina kare. Parah. Ih, gua siap marah. Ini haus ya. Ieu macing ini maeng, sayang gitu. Ayo lah haus Ulah lah. Jampen aku tuh beli minum. Ayo geus Jan, apa kurang kan we? Geus lah cukup badan sakieu mah. Iya. Tapi kayak kedeng, neuleunang nu mali nu cocok yang dibere ilmu. Ih, banget teh lah monyet jasa ya. Saksi paling kasepna. Iya doangna ye nu cocok mah ye. Oh, kaciri bukna kos kieu ye. Pasun. Ente doang bulu jagong anu salah ye. Oh. Ayo tuh tarik mah. Nyeri aing gua keris masalahna hayang teu. Iya tuh hayang lah. Oh, Wah hayang lah Risma. naon? Wis, keris. Nih, sareng hoes deh. Torek dukun. Boga korek. Naon korek? Korek. Betul. Ando dulu. Wis lah ngeluarkeun mah angel sama ya. Dalegan. Anu naon? Dalegan. Rada angel ya dong. Nyangkut. Nah, bagus ya. Woi, nangeta. Ya, keluar deh ya. Wih, dia ke kamari mah. Punya. Dalegan ya. Handap deh. Orang cepat handap lu, keluar. Handap. Duh, aing gara-gara ngomong ke patong ngisang sih emang geus beres bener. Aku pikir gitu doang, patong ngisang ke situ meureun. Aing ngomong panas ya. Oh, ini buka lawangnya, buka lawang kuenya. Ulah, lawang aing geus sakti. Dalegan ya. Dalegan aing ya. Ayo. Mana ku sia? Kak, ini mainnya di lawang doang meureun ya. Oh, aing ya. Oh, babak ilmu di lawang. Muka, Yo, di dieu ilmuna lain di lawang. pas muka sorangan. Pas ndek di tutup muka sorangan anu. Ya aing ya. Urang asa gugurun. Ensel aja, iya jebol. Jadi katip angin cus gitu bukan. Urang gugurun asa ka lawang ieu deh. Geus ya. Banyak dibere ya. Cuman kowe nyampean heulan. Nanti tadi. Jahari dah. Oh, dong nyampean heulan. Oh, ngebol. Wih, Masya Allah. La ilaha illallah. Cekal. Cekal. Berani ya. Jangan mah. Ya berangkat. Wih. Wih. Awas. Ada. Ya sini lah gue bae. Subi. Aing mah. Oh, itu pula apa? Kasih gue sih. Saktilin. Kamu. Duh. Ya. Ih, Lu naon nih? wih, cekal. Oh, panas. Ih, Panas ya. Wih. Iduh. Tuh, sia tuh maraheun me. Mau lawang maraheun ya? Kan nanti deh nya. Gitu ya. Woi, tas saya ke di nongkrong bae, woi. Cekal. Di nongkrong tak? Oh, awas lepas.
Lepas dulu nanya ade. Dulu sok sama mana we pugusan. Bang, atuh urang ku hayang situ teh hayang asaan. Yo di dieu keur si jadi hayang. Mung Rogi. Geus ieu. Bang sekut. Buluan doang. Mung kita mah berbet ke tundun. Dige, cekal ge, cekal. Aing getek. Seutik bah. Jadi ji. Banggil paling. Aja wis lah, adi lah. Aing cucup dulu sarari di dieu. Apa tuh, Bang? Ayo, banyak. Mana duitnya? Sama duit. Aduh, sia. Utang. Hah? Aduh. Masuk benda. Jeruk balander itu. Teman Pak ya. Oh, wis kebiasaan ieu teh. Wis 2 kali ka dieu, hutang ngene wae jeruk bare si budak. Saya mending es lah. No aing mah. Iya, Abah meren lagi ke aing. Cek mah. Rugi. Dia ke. Abah merena ke aing, tapi jangan aing. Wah, tuh ya jangan lah. Tumung lah ieu aing. Ih, gila. Aing mah teuing mah menang-menang kakangna, aing kakangna teuing mah. Naon? Sia jodong bae. Tengok situ. Iya, aing jangan pareman, kau ini dibikir ke anak buah aing. Emang apa pernah? Tak kemari aing lumpat ke becir-becir aing sieun, aing mah jurus malik arah cak aing teh. Atuh malik aing balik ka ditu. Aing sini ke mana ya? Ka anak buah aing, saya nyaho teh di mana? Ke mana? Eta nu duaan bae teh tah dong di peler. Woi, aing mah rugi. Dugi ku naon? Aing teh menang lah. Di, iya abah merena. Tang ate aing mambung aing kudu menang aing mah. Abah merena ke aing. Dia tamat mau ngamer ge. Tuh mendingan. Mayar henteu nang hutang ge. Aing sih mayar gitu. Waleman. Aing sih mendingan be ditu ti mah. Aing mana pamere abah ieu mah. Aing mah hanggakna bagus ku tahu lo arai. Embung. Si RT Ribut bae. Teh. Aing rugi lah, teu menang keris. Sia kau emang tadi ke mana? Ke dukun. Dukun di mana? Aya bae. Sia tuh bebeja ka. Aing ngopen eta teh ngopenan. Oh, Ulah coba, teh coba. ulah bere. minjem. Embung. Minjem sakedeung. Kedong cocok teh jeung ieu, lamun cocok karena aing sih dibikin kanyana. Asli sini bro doang. Ini cek lantah. Hede. Ah, ini dia lah. Aing nang gede ieu. Huh, mantap. Rombeng teuing ini ieu. Oh, geus kan. Oh, geus kitu Tunggu tanya ya. Iya, Oh. jangan ya. Diinjamkeun. Urusan sia ku sia. Aro. Mun aing mah Iya, pamere abah. iya, marawana mah kenaon pas ieu. Boyong-bong. Ini memang tuh boga, aya buyur. Geus lah balik aing. Gede. Mantap. Mantap. Woi, hanya diinjemkeun. Bodoh amat, nu penting mah aya di aing. Mun aing mah pamere abah ya. Wah lah, aing cepet yeuh. Aing cepet yeuh. Dengan preman anu bohon. Bang sia. Dong siap lan. Aing mah, wih ada wih. Aing mah kuat mah, aing ngatek aing mah. Iya. Ambil ke masuk. Terus semua nyawaan sih. Aing geus lah.